altså på sunde varer, i stedet for sådan nogle, hvor der indeholder rigtig mange ting, som der skader din hud? Jamen, vi har rigtig meget fokus på det, fordi det er også meget oppe i dag. Og alle vores produkter er lavet så milde, som vi overhovedet kan. Og netop tager udgangspunkt i naturen, så man prøver at undgå nogle af alle syntetiske stoffer. Hvem shopper mest her? Er det sådan unge, eller er det sådan gamle? Eller, altså sådan aldersgrænse? Aldersmæssigt, ja. Det er faktisk meget blandet. Vi har rigtig mange meget unge piger her. Og så har vi også helt almindelige, altså sådan mellemalderen og så meget voksne kvinder. Så det er alle aldre. Hvor synes du, aldergrænsen burde ligge sådan med, altså hvornår man skal lægge makeup, når man er sådan unge piger og sådan noget? Fordi de ved jo ikke, at det skader. Nej, altså man kan sige, hvis ikke man har de rigtige vaner med at netop gå efter nogle kvalitetsprodukter, så kan det jo være svært. Og der burde forældre i hvert fald træde ind og synes ikke piger under 10 år, de skal bruge makeup. Men det er bare min personlige holdning. Hvad er det meste, I får solgt, altså sådan af produkter? Noget af det, vi sælger mest af? Det er faktisk nogle af vores body butters. Det er noget af det, vi er allermest kendt. Præcis den her variant her, den er meget populær, så den sprøjter vi bare ud. Jeg tror, det er en body butter, der bliver solgt hver 5. sekund hele verden over hele døgnet. Så det er rimelig mange, vi sælger på verdensplan. Og den er også sådan, den er god for din hud og alt. Ja, altså det er både kakaosmør og chianødsmør og en hel masse sunde, naturlige olier, som er det, der går How much does the makeup store earn in a month? Every month? It's between 5,000 to 7,000 a week. It's going to be something like 25,000 to 28,000 per month. How much does the makeup store concentrate on the healthy products? Actually, we are one of the best companies, makeup companies in Scandinavia. We are a frontier to have healthy products mostly without perfume. So they're good for people who have allergy, and they're not that much paraben in our products. So we are really trying to keep them healthy as much as possible. Who shops here most? Is it old or is it young girls? Or? Both. Actually, we have a great range of customers, from teenagers, 17, 18, even younger, up to elderly women. When do you think it's okay to a girl to start wearing makeup? Like at age? I would say 16, 17 to start with some mascara, maybe an eyeliner, a little bit of blush. But I don't like when younger girls do it at the age of 30, 40. What's the most you get sold here? Which product? Concealer, coverall mix, and this is actually our best seller here in this makeup store and all makeup stores.